бародаро, салом алейкум. Мечта. Бисёри ҳолатда ҳами тено бисёр чорда мемонанд, мақсад оста ҳами 320 гарм мешава, қоқ мешава. Мо чико кардагем? Дидин бачо? Ана ҳами нем хеле наконечникҳо мезанем. Наконечник мегирем, мисол да инҷа пайвастш мекунем. Ана ами шнура мисол ҳамидам мемонем. Мисол агайка хади сахт мекунӣ, ҳами через чиз контакт хеле хуб хизмат мекунад, да бародарҷон. Ҳами корро бикунен, кадомит наметонед, да? Кадомит мисол уже дилтона мегира ами алишкинию исус амҷара залентакинию барои як тамхали кунен, ина кадомит наметонед, ҳами вариант барои шумо хуб аст. Вай нехай термоусадка кардагем, вай тори залента мекунам, ирам хеле кори хуб аст, да бародаро. Дим шуда иҷоза, ҳами як гуфтам бифаҳмонамтон пешравӣ мешавад.